If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Hakawi kejengja ngam julap, we urang ba ulaklan o Asian, hadian bulang ngam julap akupung yam kebadan negatan nong mahir. Kani kejengja kelaja kan opai singi jong ka kendai trik unaitung, ha kejaka kebelatip kum ka kendai number MEECL dam ha nong mahir ha ke distrik Riboy. Uni urang ba abreu ulaklan no udah belatip kerteng kum Shining Star Karpati nagisnong umpling ha ke distrik East Khasi Hills. Kat kum kejengtip beliau lum leto ba uni urang ba ulaklan no ulale cikini kejaga banyak kwai do ka rengkat bat ki arngut ki perlok jeng u ki bekentop yo malkos lingdo bat o Michael Wardri ki mana kaju hi kesnong haka kendai trik unaitung leto ru bahagani kejengja kini ki laingut perlok ki lataru kejaga re tengen harut kepung namar kejengjur slap bat kejengjur kelair henrei sneubak bahagani kepor kini ki arngut ki dangbun kam jengsyat bat kini kejaga re tengen kelas arong no akal air syapo kepung umyam bat kumta ubak Shining Star ulareng ko chapo kapong banit say ya ka ni katen nrei ulangam jelop no elade syusyuru leto bagi parlok beli ik ni jengja kila persang ban ajing yarap da ke persang bantan da weusiet nrei kim shimlala satya tak ada bunuh orang ba ulakla no nakal yang kibor pulit ka kerdem kulai polis outpost Maria jengtip kila let cikini kejaka bantu okit bat da ke yarap ki pulit ka special rescue team Shillong layok bansai ke medyap barra syakanong po civil hospital hadian bala pendap ya berok gejeng toket la IT no ikemet syaki bahayeng